Hagasngi to ding kit khot nagalyang persha bat kalyang sorkar hapo kaying dorbar thawan jilla Meghalaya kilapan pau kajing sungkhia kapachur halor kajing khamnya kali kabanangjur haslong bakithan kibamarchan kilakarpat ya sorkar ban penkloi ya kajing penhe surak ban thaulat surak thamai bat ban penbha ya ki lat ya kijat pat ba akibenta surak ba kibakongsan Hakapor question hour jang kasngi bakadu jang kajingalang budget UMLA ka VPP na maulai u Bright Starwell marbanyang ula penlet jingmut kerpang syak Surakpa National Highway 6 ula kadaw kajingbun palat ki kali ke barung badmi na Shillong bat pentip syapang kacaka right of way hapdeng Umyam Bridge bat maulai petrol pump ula keliru alor kalat ban penhe surak na du lat umroy syadu rilbong kabalong kapae namar ka jingkhamya bat kajingduna kacaka ulapan jingtip ladan em ka detail project report bat la project kan kenthop ya ki footpath street light bat foot over bridge hakaju kapor ulapan pau ka jinge jong ka jinge kendu kali ha benta ISBT junction bat a jingmut panwat la jinge so surak thamai na mauyong shadu jingking solang ban penduna ya ka jingkhamya ha ka surak ba na nongkrem UMLA ka VP uba Arden Miller basayaw mo ulakren halor ka jingkala chaka bian ha kipenta right of way ulaong ba ka jingshim chaka surak pat ba punsin ka syakhang da kinongshang snong klembor ka penlong ka e penhe surak na habun benta jong ka jela na kaliang ka UDP UMLA ka maukrwat uba renik tong lengdo tongkar ula ai jingmut bantay surak thamai na maulai lengba ka sunapani shadu sherpi bridge ban penduna ya ka jingpen khamnya apo Shillong katba na ka National People's Party pat UMLA ka sning uba Celestine lengdo ula banjur halor ka jingdan kam kirki bantay foot over bridge habernihat nongpo bat sning hariboy ula keriru ula ka sorkar jella kan mangpisa la da kajingerap na ka Ministry of Road Transport and Highways ka Slem Banwan Habajubab yakini kejingkali usembut menteri rangba papet yakanat PWD uba prestun tensong ula pentep ba ka sorkar kala sedang bun kisin jam ban penbet ya kajingkamnya kali ban bahaya kisurok ulaong ba ka pentas surok na jorabat syadu mi mentru lengba ka Shillong bypass kalong ka babahi henrei ka pentas Sonapur rata cera kadang don hapdeng kajing penba ula pensairu ba omdon benta National Highway 6 kawayat ka lengba ka maulai ulaong ba ka pentas surok nalat umroy sa Shillong la IT sa National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited panpenbha kajingmu bantay elevated corridor la depishar henrei ki sorwi ki la slem ki la shem ba kamlong kabala panpentre kam menta ka sorkar kadang pet niya artli kilat bantay surok thamai saula ni greenfield ni bapenhe ya ka surok badon lupa sa katulin standard uba prestun tensong ulaong ru hadien ba tep kajingya kren bat kinongshong chaka bat tep ka sorpi babnya kajingya penhe surok kan sedang namar kajingrung jingmi kali hasilong kajurha ula kuburu ba kajingkala chaka bian kalong kajinge hakatu kani benta henrei lobha ya ka district administration barwengnya kini kijingbat chaka bian halor kisurok thamai ulaong ba ka greenfield lineman kan yarap banlat na gibenta ki khamnya bat ka sorkar kalong ka bakloi ban pet benia ya kilat surok snong thamai la don chaka na kabenta ki foot over bridge bat surok hariboy ulaong ba kabenta surok na jorabat shadu lat umroy kaha padu kajingpet jong ka National Highways Authority of India ki STB labha sha ka ministry ban pan jingbanjur henrei lada kajingerap na ka sorkar preng kaslem ka sorkar jalla kanwa lot hi ban pen ulong kumta kajingakun ban pelat ya ka Shillong na kajingkhamnya kali kadang ya chakamat hapdeng kajingkular kajingyakren bat kajing apat ba ban yoi ya kajingkala kapasisha